Seluleme umculi kaMaskandi oshawe umphakathi kanti kubikwa nokuthi-ke isibhamu sakhe sigcine sitholakele. Sawubona kuphi nokuphi la kufuneka khona lo mbuso njengamanje kubingelela uyena Mathinda Gcine Sithembu zomqhamulo amehla abanye zibaqomela imali ukuthi ukwazi. Ngana kwethu ungabuza ukulekho lokuqala la ngicotha ngizokulungela upress subscribe button wenze sure ukuthi uyalike bese uyilinde ividiyo ziphele bese kuyima ucomment away khona. Engenza kwethu njengoba sazi ukuthi umculi kaMaskandi uBobo uke wathintwa umphakathi lokho kulandela-ke izinto abekade eyocollect njengoba-ke beyocollecta imali yerenti kwenye itende zakhe ebezisekahiso kwase kuba nokungaboni ngasolinye nomama-ke kanti ubaba kuyena oyi-owner noma-ke owacela urent stand bengekho kodwa-ke wabe sethi uBobo engazi ukuthi njalo uma ngabe ngifika la lo baba la ekhaya angimtholi so kungcono ukuthi ngithathe ingane nihambe nayo ukuze uma ngabe engifuna ezongithola noma-ke uma ngabe sefuna ingane ezokwazi ukuthi elethe nemali yami. Umama-ke kuthiwa ubengakwazi ukuthi akhulume ilanguage ezo-understand abantu bekwazi akhuluma isiPutukezi kuphela so isolution abe nayo ukuthi ashaya impempe ikwazi ukuthi impempe ibize umphakathi-ke ube usohlasela noma-ke usohlasela uBobo wakwazi ukuthi-ke uma ngabe ufika laphana nawe uzamile ukuthi ayivikele kodwa-ke kwawukuthi umphakathi sekuwumphakathi ngaleso sikhathi-ke wathola ukuthi ashayeke ngaleyo ndlela kodwa-ke uThena umnikazi wefortune owaziwa ngumculi kaMaskandi obizwa ngomnikazi wefortune ey'nkundleni zokuxhumana ubeke esebika ukuthi cha engazi ukuthi insizwa iseluleme futhi-ke iyakwazi okunye kwakho iyakukhumbula njengoba-ke ishawele ukuthi biyolanda iphasalalayo. Umnikazi wefortune uThema ngabe khuluma wathi indaba ezimnandi ivukile yakithi, vukile umfowethu uchazile futhi istory indawo yakhe ubeyokhipha umama ongafuni ukukhokha ngesimo sokuthi njengoba ngeke ngachaza ukuthi loya mama loya bashilo bathi akakwazi ukukhuluma isiZulu ukhuluma isiPutukezi kuphela. Lo engifike ngakubona nami futhi umuntu engifike ngakhuluma naye okade engekho kwenzeka isigameko bekuyindoda. Umama ukhuluma isiPutukezi kuphela akakwazi ukuzwa olunye ulimi so kube nenkinga yolimi phakathi kwakhe nomfowethu. Umama wayesefutha impempe ofutha impempe umama kwagcwala umphakathi-ke ngiyawazi umphakathi nje kwesinye isikhathi uba ney'thutha ola mfowethu umphakathi uba ney'thutha zasazenzeka kwenzela isithutha okumnandi futhi inhlali bathatha umfowethu amaphoyisa awazile ukuyithola kancane lungile.